Otandeho n'ebyaro ebindi ebiri kujumirira ebikorwa eby'obwisi abataka b'ekyaro bimukiza amaraka gaabo bagumize ngo omugurusogu arekurwe kutwaika omu maka aga twamanyisibwa ngu omukaikuru omukeegi nawe ariyo mu irwariro bwanyuma y'omutabani okumuteera ekiti ky'omutwe omwaka gw'2015 ekyamusiisire n'obwahati taine magara marungi. Bari kugambaho na Sky TV abataka bashoborora ku omugenzi abire yaruhiza abaziire be otireho na nokubateera tine mpare n'unyuko najwara tine saa tano n'unyuko najwara yijana piki twayubuza umushinja kata yine hakashente hona ejipiki niyo yata yaguma navuga nagira hati yatanu ko kurwanisisha kayarwanisishe ishika kayazarubindi kaya reportinga bija bamukwata akararatirishe bamukwata kabamutwire kabagire kumanya bamanya ko hariyo na piki inyuma wakagihe piki bija bagikwata bagitwara bamukomorire bakamujyana ko gendo lete bihandiko bya piki hati nuko kuja kagirisha tu wotagirira bindo ke piki yanyije kwita cyamuzara ubamtwarire ndo yameze mwenda ari mu birwaro nabona basa kugira ki upfa amuba akakigamba kandi ari kuyiha ahankomeza umwana ubara kurara umuzi ukumutera umurebesana baturugunya tubateka cyo kurya tukakirya aho nshobora nyinshi n'umwana we Edison Tindimwebwa ori murumuna uwo mugenzi yashoborora kubagerezeho okushitamisa mukuru wabo okubasa kumuhana no kwenda ngo bamwongere ekibanja konke byona akabyanga twagerezeho niti twatasitamisa ngo family tuyena ngo tujya twagezeho mu gihe kuba yabire na indi cyo banze ikindi kujya ngo tumuhereza fana yari abatwire na nabana be twagezeho twamugambira ngo twamanduringa kuya kuba nabura na indi cyari kwinda atugamire tugire kitwamuha ayurira abana be ninga ayumbe ko aturu bwicyo tije system yabire rukure ko babire nagira ngo tayine muntu warukwenda kusigaho aho ko kitekateko cyehe kibire kiryo kwita Ezi Muombeki ori chairman we cyareki ahantebe yo kubanza yashoborora ko abataka bahirize kuteka cyandiko ekiri kushaba ngo mugurusogu arekurwe abataka ko bastamiri bayangu omushiyogo narga yata twakwerundane mukono shero yona tukandika mukono omushogo tubakamugarikiza hi tukagamba musigazungu nuwabaye namuteganisa tuzo mushero mukono bagize tujahandika ibire mukono shanju bareje twagihoriza polisi situbuno mushizogo bakamuyamba abatakani bongera bashaba abukiri kwataho okubasa kugira ngo bataho umushongezi okugira ngo mugurusogu abase ku rugo muchome tera mu mwaka wa 2015 amutera hicito mu mutwe aza kuyamutera hicito mu mutwe twaza kumwirwaro twamara kuza mutunze mu rwaro batugira ngo ubuze ubwona no burgaci tikire cyo bamutira umutwe negisha hamukada yo mwirwaro amunsi tukumanya babo muzina arga yo banaguma muchome tukumanya n'ikiyongera umuriyebi tukansaba ko twekwanete yambu mutugana no kuza kurebera nani ngishaba abwo kugira ngo unyeneka wo mukazarwe nani ngishaba nkoti omuzeye musasere ajareberere ki omurwire Barekensi Franco ori roya yahabura abataka okureba ngo babasa kwatanisa kuronje na polisi bongere kugihereza obujurizi oburi kwemarira base kwatikana na polisi bakwatikane na polisi umuringo go kugira ngo ebirafa ahari nyakufa nabyo byayorekwa kugira ngo polisi nayo yari kucondoza eyongere koreka morayini eri koreka bitunya kufogu no buyafire nawe hariho shonga ziyaba haratwaza kubi omugambirizi wa polisi ahabwe cyange cya Rizi Samson Kasasira arugamba na Sky ahasimu yashoborora ku okucondoza kureni kugenda omisho munabwanyuma report nibija kugihereza o resident state attorney. So no offense is committed. Especially now like a case of involving someone dying. Yes, the file was compiled and taken to the resident state attorney.
And of course, our resident secretary will advise us on the way forward. Amakuru agagasha kwa ko Selina Kayira ahabwa Sky TV agenshong. Otandeho nebyare bindi ebiri kujumirira ebikora ebyo bwisi abataka be cyareki bimukiza amaraka gabo bagumize ngo mu Gurusogu ari kure kutwaye ko maka aga twamanyisibwa ngo omukikuru omukeji munawe ariyo mwirwariro bwanyuma yo mutabani okumutere kiti cyo mutwe omwaka wa 2015 echamutsisire no bwahati taine magara marungi bari kugambaho na Sky TV abataka bashoborora ku omugenzi abire yaruhiza abazirebe utireho nano kubatera tine mpare n'unyungu na jwara tine saa tano n'unyungu na jwara yijana piki twayubuza umushija katagine hakashete hona ejipiki niyo yata yaguma navuga nagira uri hati yatanu ko kurwanisisha kayarwanisishe ishika kayazarubindi kaya reportinga bija bamukwata akararatirishe bamukwata kabamutwire kabagire kumanya bamanya ko hari yona piki inyuma wakagihe piki bija bagikwata bagitwara bamukomorira bakamujyana ko gendo leta handiko bya piki hati nuko kuje akagirisha tu utagirira ibintu ke piki yanyije kwita cyamuzara wamvarire ndo yameze mwenda ari mu birwaro nabona basa kugira ki upfa amuba takigamba kandi arikuyiha ahankomeza umwana ubara muri umuzi ukumutera umurebese baturugunya tubateka cyo kurya tukakirya aho nshobora nyinshi n'umwana we Edison Tindimwebwa uri murumuna uwo mugenzi yashoborora kubagerizeho okushitamisa mukuru wabo okubasa kumuhana no kwenda ngo bamwongere ekibanja konke byona akabyanga twagerizeho niti twatwasitamisa ngo family tuyena ngo twageze mu muryango kuya kuba yabire na indico banze kindi kujya mutumuhereza fana yara abatwire na nabana be twagezeho twamugamba ngo twamanduringa kuya kuba nabura na icyo kwinda atugamire tugire icyo twamuha ayobora abana be ninga ayombe ko aturu bwicyo tije system yabire rukure ko babire nagira ngo tayine muntu warkwinda kusigaho aho ko kitekateko cyehe kibiri kiryo kwita ezi muombeki ori chairman we cyareki ahantebe yo kubanza yashoborora ko abataka baherize kuteka cyandiko ekiri kushaba ngo mu Gurusogu ari kure abataka ko bastamiri bayangu omushiyogo narga yata twakwerundane mukono shero yona kandika he mukono omushogo tubakamugarikiza hi tukagamba musigazugu nwabaire namuteganisa tuzo mushero mukono bagize tujihandika ibire mukono shanju bareje twagihoriza polisi situbu no mushijogo bakamuyamba abatakani bongera bashaba abukiri kwataho okubasa kugira ngo bataho mushongezi okugira ngo mu Gurusogu abase ku rugo muchome tera mu mwaka wa 2015 amutera hicito mu mutwe aza tuyamutera hicito mu twaza ku mirwaro twamara kuza mutunze mu mirwaro batugira ngo ubuze ubonano burgaci tikire cyo bamutira umutwe negisha hamukada yo mu mirwaro amunsi tukumanya bavo muzina arigayo bana muchome tukumanya n'icwengera mu umuriyebi tutansa uko twekwane tuyambu nani ngishaba abwo kugira ngo unyeneka wo mukazarwira nani ngishaba nkoti omuzeye musasire ajarebereki omurwira Barekensi Franco ori roya yahabura abataka okureba ngo babasa kwatanisa kuronje na polisi bongere kugihereza obujurizi oburi kwemaririra base kwatikana na polisi bakwatikane na polisi umuringo go kugira ngo ebirafa ahari nyakufa nabyo byayorekwa kugira ngo polisi nayo yari kucondoza eyongere koreka morayini eri koreka bitu nyakufogu no buyafire nawe hariho shonga ziyaba haratwaza kubi omugambirizi wa polisi ahabwe cyange cya Rizi Samson Kasasira arugamba na Sky ahasimu yashoborora ku okucondoza kureni kugenda omisho munabwanyuma report nibija kugihereza o resident state attorney. When an offense is committed, especially now like a case of the
someone dying, yes, the file was compiled and taken to the resident state attorney. And of course, the resident state attorney will advise us on the way forward. Amakuru agashakwa ko Selina Kayira ahabwa Sky TV